Dennis ati APR mutangize iki gice. Kabanje na Fisango, Kabanje kwa Migi ndio atanze ku ruhande kwa Bebeto Rwanda. Iranzi munyezamu yawufashe ishoti rya Nyirenda, munyezamu Samson Asefa yawufashe umupira yawufashe. Iranzi Mafisango ati nta kosa ryabaye. Mafisango kino umupira Adam Jilma niwe warengeje. Mafisango Kabanje Iranzi pira wamugoye. Haruna Chikwepo, Haruna kwa Bebeto, Chikwepo stade za Nyagamazeno mu gitego benshi bari bategereje ndumva kikaba kimanitsemo kuri extra time gusa ku munota wa kabiri no ku munota wa 92 w'umukino. ngira ngo butoye ikintu umuntu yashimangira nuko nanone gitsinzwe n'aya musore Tukapa Musohora akaragize ibitego 7 n'itini umuntu agomba gushimangira. Gusa yambaye ikipe ya Peri nuko igiye kumubura kuko yasinye amasezerano muri Orlando Pirates. Ngara abafana abyina ku bwinshi hano kuri stade. Ikipe ya Peri kuri uyu munota stade yose barimo barabyina. Mu gitego cyiza ndakeka birangiye gutya bikomeje gutya ndumva APR yaba yihorera atatu ibyo barakoreye. Nibyo kuko naho igiye yaba yibikoreye mu minota y'inyongera. Iki gitego kandi cyongereye na morali ikipe ya APR FC. Ngo Kabanga aragera Kabanga tuta corner. Iki gitego kigaragara nuko cyongera ingufu ikipe ya APR FC. Iki gitego kibonetse mu minota y'inyongera cyongera ingufu APR FC. Uwo musore Iranzi n'ujya guterera corner. Reka turebe ateye corner. Mafisango shot ariko umupira uciye hanze. Nguwo umuzamu Samson Asefa umupira muremure imbere Migi yawushubijeyo
ikipe ya APR FC kugeza kuri uyu munota ifite igikombe cya Sekafa Kagame Cup, igize amahirwe bikarangira gutya cyangwa ibonye n'ibindi bitego yaba igitwaye ku nshuro ya gatatu. Reka turebe Kiwukope Musohora, Kiwukope mu rubuga rw'amahina, Kiwukope agerageza, Kiwukope shoot! Igitego cya kabiri Bitanyaranda. Maurice rero ndakeka hano ikipe ya APR iyobowe n'uyu Musohora Kiwukope, ngira ngo uyu musore mu by'ukuri amara